Kajala Meghalaya Mynta kata yo kala sakhi ya kejing purstet jongka klam COVID-19 bat ka East Khasi Hills kadai ka district kabala Shatlin Shop jur hakani ka klam kabala pur Mynta sa shakiri patba bot sa ka district West Garo Hills bat ka East Garo Hills Henry kejing nang yo ya kejing Koit ru kala sedang ban keu hakani kata yo kabala kot kumba pra pautam na kashispa habaro kawai kajala Kajingdon juginong pang COVID-19 kelanang yai kieu ka banang mi kisngi ha gejala bat menta kalakot hado 8,000 arspa prapulai ngut tat haduk sisa jan bakentup ya 1,000 arspa lai prangut ke banang don ne kajing shitom 1,000 lai pesan ngut ke bala yo e kajing koj bat shipo ngut ke bala klat no Tang ha kan kata yo ba menta kajing pang kelanang purstet kamtam ha East Khasi Hills bat East Garo Hills ke distrik ke barang bat ikanam kum gebam shimlayo ya kajing pang COVID-19 ne ka COVID free district ha kata yo balala Badli iru bagi jengpang kelas sedang ban purstet sa syekiri upat ba om syu tang heki bor sipai ki bawan pai na keleng ki jela jongkari katkum gejengken balayo na ketenat ka Koit kakhia kajing nang Koit jinong pangru kelas sedang ban kieu ka jela brokawe ba kajing Koit kalakot ikomba prapautam na kasispa habaken na kajing don jong ki test positive bat ki berang don ni kajing pang haduk menta Kani kejing kieu jong kejing pang hak jela kala pausai na kejing ken balaai de ketenat ke bapeni bah ke sengin kong jong katayo ke jela kala kot ya ka 1,000 kendai spa arp kendai ngut ki brieu ki bala syakta akan kejing pang hak sengi baar kala kieu sya ka 1,000 kendai spa nyupusan ngut hak sengi balang kala kieu sya ka 8,000 san pongut hak sengi paleipat kala kieu sya ka 8,000 spa kan drungut hak sengi thok diang sya ka 8,000 spa arngut bat hak sengi sajan kala kot sya ka 8,000 spa prapulai ngut Ka distrik East Khasi Hills ka distrik badang jur ka jing Shatlin Shop akan ka klam bat ka jing don ki brio ke badang shitom haduk menta kala kot sya ka praspa kendai pongut bon ni kini ki badang long aktif ki dikiri upat ba ki bala test positif ki jing le test napang ha keleng ki jaka jong ba shlong ka ba ima menta ka dai ki East Garo Hills bakal balabat teng kum ka COVID free district dang ka teo balala ndri menta kala kot nyopuingut ki brio ki badon ni ka jing pang Dang ha kesin kong jong katayo kene ke distrik kadang don tang laingut kinong pang. Hendrai haduk kesin sajan kalakot nyopu ingut. Baro kinong pang COVID-19 ha kene ke distrik jong kerilom garo kide kiriu pat ba ke bla test positif ha jing da test napang harong jeng songsak bat kiwe ki jaka. Kaba isngan mata kadai ke distrik Ribhoi kabala sakhi ke jing nang hiar ha ke jing don ki brio ke badan ke jing shitom. Namar ke jing nang bon ki brio ki bala yo ke jing Koit. Kani ke distrik ka kateo balala kalakot haduk shispa andrupu prangut ki bapang COVID-19. Henry ha ka bakut jeng kateo kala don satang andrupu prangut. Haduk mentamu ke bengile East Janta Hills. Lat rembai ngile andrupu nyau baro andrupu nyau kilong negatif. Umpleng nyau fuai baro nyau fuai kilong negatif. Lum snong praf kondai baro praf kondai kilong negatif. Sukilo Nreu baro negatif. Wapung snong khatsao baro kilong negatif. West Garo Hills. Fulbari ngilale hadu news pa prafuai. Arfo nagini kilong positif. Po West Janta Hills. Pramer Sanpo baro kilong negatif. Thatlasken Shispa Lai baro kilong negatif. Yalong Sanpo baro kilong negatif. West Khasi Hills Nongston ngile live pesan nyo iwe positif. Mairang Shispa khatat baro kilong negatif. Motion root Nriuspa nyo fufra Saufulai nyo positif. Nongpo aspa iwe baro kilong negatif. Patar khma live fulai ngile iwe long positif. Umden Sngi aspa nrefufra baro aspa nrefufra gilong negatif Bhairambang saufunyo baro saufunyo gilong negatif Rangmen sispa arfufra baro gilong negatif hapo East Khasi Hills Rilbong hadu mentang ilale 1,000 sampulai saufun riu telingi yo positif Maupat nyuf khendai baro gilong negatif Jalupara Sispa Sanpo Khatra gilong positif Apa mau peram Sispa Sanpo Nriu gilong positif Umpling Lumding Met Sispa Arfulai Baro gilong negatif
Lom Sora, Kandai Pasau, Borok Kandai Pasau belong negative. Anjali, New Spa, New Fufra, South R belong positive. Police Bazar, Shihajar, Aspa, Laifusan, Khat R belong positive. Cleo, Aspa Arfuway, Khandre belong positive. Matfran, Drewspa Frafufra, Laifu R belong positive. Di kelum lang bar khot bangile, ya gini ki containment hadu mentakasi kemut kalapoi syaka new punre. The number of containment zone areas as of now stands at 36.